Fabrika automobila budućnosti je prazna, ali organizovana. U budućnosti će sva vozila morati da prođu kroz inteligentni sistem sa više nivoa kontrole. U fabrici budućnosti sve nesavršenosti će biti jasno vidljive. Sa visoko preciznim robotima u sinergiji, svi delovi će biti savršeno uklopljeni. U 5G budućnosti sve u postrojenjima će biti povezano i kontrolisano. Svaki automobil će dobiti dušu. U budućnosti će vozila sa benzinskim, električnim i hibridnim pogonima moći da se proizvode u isto vreme. Buduća fabrika će za cilj imati da bude potpuno ugljenično neutralna, energetski samoodrživa. Ovo više nije samo budućnost. Ovo je Geelyjeva superinteligentna tamna fabrika u kojoj se već danas proizvode zvezde automobilske budućnosti.